إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng haram Islam, tukbal na mo pagsupor po Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna mauli maun kanyo amun ni maalok kamo hawak ini, alhamdulillah. Jadi naisap kita niyo hajaman sing kita niyo pagpangadji, alhamdulillah. Barsukuan sing kuruna to kuliah di Syekh Khairuddin sumagawa hawak ini laukta wala siya nakahadir sabab na yung mga sila bihayaon dito sila ha Manila amuin aon iyalok nila mahaluka pagkala lang kasing pag-aalam insyaAllah subhanahu wa ta'ala murmurahan madawhat nila imyaksud nila insyaAllah ta'ala buat malengkan na waktu ini na yari in mga gumanti kaniya longta sin waktu supaya di mabuta in pakaradyaan sin kita niyo mga kauhan sin kami roon ha mahadugya alhamdulillah amuin yari sila ini dua amuin dimihil ka to tanim pagpatumtum insyaallah hari din na imbiya mga kagaus-gausan sin tiap-tiap pambuktay kamo ini muna dimihil ka to pagpatumtum Ustaz Abdul Sabur Al-Rashid amin hamaudo niya lang niya pamulansang kato taniyo sa abekto manayong kita ni Marayaw damikian in sumuno kaniya Ustaz Sahabil Hamsa maudo niya damikian mga kalawang-lawangan sin ini syaitan sumuhod pa manusia. Nah ini nih karunahan sing kita niyo ingaton supaya matambol na to in lawang ito kata namun di makasud ka to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah di na ako magpalugay tukbal ko bihawin microphone muna paamoy in panagnaan lang karimil ka to pengajian maun kan Ustaz Abdul Sabur Al-Rashid mahuli sumunod kaniya ni Ustaz Sahabil Hamsa insyaallah ta'ala wal yatafaddal fadilatul mashkura. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu rabbi la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد mga tay mangudnamu haagam Islam mga kiyawluman sin Allah subhanahu wa ta'ala hikubalisin kita niyo insa taud-taud bufudjihan iban sa sanglitan fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sa taud-taud pagsyarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala hamuin masi-masi yari pa yagubusin Tuhan na tu Rabbul Alamin inkamuhi amuna inkamuhi wailun maksud piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala amunain magtag-ipon kaniya amunain magtag-ipon hagatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hasawabyat to mga palangungan sin kami haagam Islam
in Allah subhanahu wa ta'ala wala niya piyasaran in mga ipon niya, in mga manus niya, piyapanjari niya, wala niya piyasaran din di hawabaw kumi, piyarahan niya rasul, amuin rasul, mangdaaki kanila, hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan manglangi kanila, hapag tag-ipon, amuin pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hasawabyad to in Allah subhanahu wa ta'ala, nagfarman siya, Al-Quran niya mahamulya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamakna niya, iban sabun na tudlang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpara kami, hatiap-tiap ummat, rasul. Yarasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karasulan ini, hamaksud amuin, an i'budullaha, asupaya sadya amuin, mangdaki sila, hapag tag-ipon, hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, wajtanibut taghut, iban magpaalib sila, hapag tag-ipon sin manu siya, dugay ding Allah subhanahu wa ta'ala. In taghut mga tay mangut kuhaaga ma Islam, lang si mga ulama, ataalib sin taghut, kullu ma ubidu min dunillahi min al-asnam, wal-awsan, wal-qubur, wal-adriha, wa ghayru zalik. Ya'rifan sin mga ulama, in ma'na sin taghut, katalong ya amuin pagtag-ipunan, dugay ding Allah subhanahu wa ta'ala. Deng naman hamuin hakasanto-santuhan, iban hakanunuk-nunukan, iban hakatampat-tampatan, pagtag-ipunan sin manu siya, iwan sin al-adriyah, amuhin tampat si mga sila tao salih, hinamon si mga sila amuin manu siya, tampat pagtag-ipunan sin sila, iwan sin dugay ding adamikyan yato. Mga tay mangut kuhaaga ma Islam, in pagyanong takot ini, amuna ini in piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin manu siya magtag-ipon, hamuin pa mga asnam, wal awsan, wal qubur, wal adriyah, inyari syirik mahinang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sa wabyag to mga tay mangut kuhaaga ma Islam, miyanan pa si mga ulama, in ma'na long isin takot, huwa syaitan. Siya na ini in syaitan. In syaitan mga tay mangut kuhaaga ma Islam, siya na ini in sa tampal-tampal, kuntarasin manu siya, din di hadunya. In syaitan mga tay mangut kuhaaga ma Islam, di siya magrida. Di siya magrida amuin, di niya marain mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, fahapina ka jahannam. Di nga sa obya to mga tay mangut kuhaaga ma Islam, suwaytud in manu siya, amuin humalli, ha mga takot ini, sawab amuna ini, in sa lagu-lagu, dusa mahinang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna ini in maynang syirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. In syirik mga tay mangut kuhaaga ma Islam, bang in manu siya, nakapagsyirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, din ni hadunya, pag-ubos niya yato amuin, sambil nasadya siya niyatay, wala siya nakapangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, di ampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala in parusahan niya. Allah. Bang isabin manu siya, nagsyirik siya rin di hadunya, aminoy man siya matto pahadira sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakapagtawbat siya, narendi hadunya, ampunin sin Allah subhanahu wa ta'ala in panusahan. Mga tay mangut kuhaaga ma Islam, in mga sila nakauna yato, dugay ipyagbigdaan nila, iwan sin kita nyo biyaon,
in mga sila nakauna yadto, kulang pa in mga ulama, kulang pa in mga sila taw takapanghati amuin magpasampay kyan nila law niya inyan tiyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to sila mablame in sila yadto nakahinang sila sirik fa Allah subhanahu wa ta'ala sa along sila kaawaman, wala nila piyagturan. Bukon biya sin hal sin kita niyo biyaon in manu siya kaya kaingatan niya ng inyong piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi naman siya huminang sindiangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangud kuha ka ma Islam, hajaman sin kita niyo biyaon in manu siya nag-awam-awam haparkala asyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In piagbidaan sin kita nyo iman sin sila ito nakauna, in sila yagto halom kaawam haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'athibina hatta nab'atha rasula. In Allah subhanahu wa ta'ala di siya maniksai ha mga mano siya hamuin wala niya na para rasul, amuin manglangi kanila, inyan syirik, inyan dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon biya sin hajaman sin kita yubiyaon, kaya kaingatan na to na inyaon syirik atawakan dusa mahinang na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, may masi naman kita niyo amuin lumangga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa obet mga tay mangud kuha ka ma Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala di siya mangampuni hapardusahan sinisiyo mano siya ipon niya amuin mag-syirik kaniya. Damikyan niya ampunin sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in isiyo amuin kabayaan niya duhay niya pag-syirik din kaniya. Di nga sa obetuin Allah subhanahu wa ta'ala nagparman siya ang Quran mahamulya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabon nato din Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunun in siyo huminang limbang kaniya. Ibanin Allah subhanahu wa ta'ala ampunun niya in siyo amuin kabayaan niya, iman sin amun wala nagsyirik kaniya. Mga tay mangud kuha ka ma Islam, suwayin mga mano siya amuin umanib aparkala syirik, sawab amo na iniin sa lagu-lagu dusa mahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sobeto mga tay mangud kuha ka ma Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala piarahan niya in mga ummat niya, in mga mano siya piarahan ni mga mano siya rasul amuin sumaksi kanila, iban amuin mamandui kanila simparihalan pag-agama, simparihalan amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maka natu pangadjian hakis sa sin Fir'aun la'natullah alayh, piarahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul amuin manglangi kaniya, akakahinang niya amuin dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala sa wala siya nangagari, wayron siya nanaymay sin panawag-tawag ka na sin rasul niya. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhzaw wabila. Sabon na tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpara kami rasul, sabon na tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpara kami rasul, atawakan piara na mo namon kanyo in rasul amuin sumaksi kanyo, manghindui kanyo, manghidayat kanyo simparihalan pag-agama, simparihalan
sin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula. Dia lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaparana mu rasul mon fa fir'aun amuna in Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunu rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Na inkiaunan sin Fir'aun ra'natullah alayh, wala siya nanaymai. Simulang siya rasul niya Musa alayhi salam, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhadnahu akhdan wabila. Ay tafsir si mga ulama, fa'ahlaknahu ihlakan syadida. Jul jana na mo siya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin jul jana na kalandu. In Fir'aun la'natullah alayh, hawak to pa siya limaya, naguwal siya in siya ini Tuhan sa taas-taas. Sa awak tuman siya amun yumas na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakapamungda siya mga tay mangudkuha na Islam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. In Fir'aun la'natullah alayh, in siya ini hawak tuman siya nalukmus juja na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-i'tiraf siya mga tay mangudkuha ka Islam, imamin na siya lang niya. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Lang sin Fir'aun la'natullah alayh, magparat saya na ako lang niya. Magparat saya na ako. Biasin mga amuin piya parat saya sin mga sila banu Israel. Wa ana minal muslimin. Iwanin ako nilang niya. Dahil na ako hatumpukan ajumlahan si mga muslimin. Mga tay mangudkuha ka Islam. Imanu siya apabila imanu siya bang siya magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hanaza na, di na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawad niya. In Fir'aun la'natullah alayh, biasin sambat, insay ni hawak tulimaya pa siya, nagguguwal siya insay ni Tuhan sa taas-taas. Sa awak tuman siya, lumusin Allah subhanahu wa ta'ala, nagparat saya na siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangudkuha ka Islam, di na tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawat amuin doon na hanaza atawakan magugtura kuman in napasin manu siya ang pasya magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, di na tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangudkuha ka Islam, afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Bukon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat faamin mga sila amuin na kainang amuin nagiinang maasiyat hatta idha hadar ahadahumul maut, sahingga amuin datungan na sila sin gamatay ang pa sila mamung qala inni tubtul an, habyaon lang niya magtawat na ako fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangudkuha ka Islam, di na tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in fardusahan sin ipon niya bang in ipon niya amuin mga yukaampunan hawak to amin hanaza na di nga sawabya to mga tay mangudkuha ka Islam. In Fir'aun la'natullah alayh, in siya ini yumus siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, asawab sin kakahinang niya amuin maksiyat hagiin lupaan. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Fir'aun, al-ana wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin. Habyaon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabon natud in ikaw yan Fir'aun, maksiyat in kiaunan mo. Maksiyat in kiaunan mo, iwan wayruon kakahinang mo, duhain bang bukon, amuin yangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan in ikaw yan, den kaw ha mga manus ya,
amuin manglararak hagin lupaan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Habyaon, haadlawin nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amurain malapas kayo mo, amurain ginhawabaran mo. Mga tay mangud kuha ka Islam. Liapasin Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawabaran sin Fir'aun. May tayad to. Aun ulong ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrun mga tay mangud kuha ka Islam. In Fir'aun la'natullah alay. In siya'y nisisiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din naman hakalumus kaniya. Sambil matufahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga tay mangud kulya pasin Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawabaran sin Fir'aun litakuna liman khalfaka aya asupaya aun pangitaan sin mga sila umat hauling jaman asupaya aun pangitaan sin mga sila umat amun hapuas sin Fir'aun la'natullah alay iban asupaya aun pangitaan sin mga sila manusia amuin sulang in kakahinang nila hafardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mamud kuha ka man Islam. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam naghadith siya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Asabda si Rasul sallallahu alayhi wa sallam in kata ng ya ummat ko makasud sila palom sin sulha illa man aba buat malengkan amuin mga sila magmari di mawaya sumud palom sin sulha. Lom sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Isu kaya ya Rasulullah hindi mawaya. Long sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam man ata'ani dakhala al-jannah. Isiw-siw lang ya in magtaat kaku hininang sin kakahinang ko iban mga kari sin baita ko ayat ding Allah subhanahu wa ta'ala sila na yadto in makasud palam sin suluha iban waman asani faqad aba iban isiw-siw in magmaksiyat kaku sila na yadto hindi makasud palam si suwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maka na to pangadyan mga tay mangud kuha ka Islam bang uno impiya sampay kato sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam suway na to amuin kawaun bawbukan iban mga tay mangud kuha ka Islam di kita niyo amuin mangliulakan hapadakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab in pag-ibadat duara in surut niya mga tay mamud kuha ka Islam ikatay masin pag-ibadat sin kita niyo amuna in ka-ikhlas iwan sin al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi in muna ni mga tay mamud kuha ka Islam ikatay masin pag-ibadat sin pag-ibadat sin kita niyo amunan ikhlas. Amuna ini, amun tulus ikhlas kita ni magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafar man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Hafar man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ako lang yan ng daaki kanyo, hapag ibadat, buat malengkan amun tulus ikhlas, habigi jantung. Iban, ikarwa surut niya mga tay, mangudkuha ka Islam, al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin magad kita niyo hapag ibadat sin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala uno na amuin piya sampaikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo iban sin uno na amuin piyanglangan kino sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ani dinyo di nga sa obeto mga tay mangud kuha ka Islam murah-murahan amuin makakawa kita niyo pangadjihan
bisan na kuman maniyo-tiyo. Murang-murang pagbarakatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi hadunya labil wa adda wa akhirat. Bangsaw pa maamuin on himumungan sin ako, wala imamu. Pag maapansin ka mo in kami ni talibul ilm, masi-masi panangadji. Iban bilang inyari pag anad-anad sin kami. Iban pagtaat sin kami, pa mga kaguruan sin kami, pa mudir sin kami. Kan Sheikh Haider. Ikato ko na pa next lecture. Wabillahi wa tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga maumaas na mo, ataw tay manghuran na mo, haagama Islam, hitukbar na to in saribu-ribu pagsukuro famahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan, pagtutuhanan singkatan, amuin piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yan, mga maumaas na mo, imungdong atawakan iyan hatampat nila atawakan halom sinbay nila amo hindi magbatilaol dumawhat ulong atawakan rida din Allah subhanahu wa ta'ala mangadji minsan dakuman haswara atawakan minsan dakuman hapang dungog. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangmanin kita niyo halawm sihat atawakan halawm ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala di halawm sin dunya atawakan sampai in kita niyo karidaan sin Allah ta'ala dumagpakin adlaw kiyamah. Dan hasabab yan mga katawtay manghuran ko agama Islam hadi pa kami makalatun paamuin miya maksud sin kita ni hadum ini mabaya ako sumalam muna amuin pag-uhanan sin kami doon hamar kazidya biya na kay katuan wahid ikiram iban sin mga panaiban niya di na muna ikata-kita kiingan nila saratain sila kailo aun miya maksud nila yatuhan si paghula murah-murahan bangman in sila yadto halom kusog iban sihat iban halom pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den hasabab yan mga katawte manghuran ko agama Islam bangkita niyo dumungdong hamanga piapan nyarisin Allah ta'ala di hagin lupaan aun sadya
piapan jari sin Allah Ta'ala naglilimbang-limbang. Bang hatungod sin pag laki bini piapan jarihan sin Allah Ta'ala in usok hasupaya aun limbang niya. Adapun in kamatauran atau akan aun din hamang bangsa manusia huminang sila limbang habukun na syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasabab yan mga katautay manghuran long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat niya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Iban wairun long ni hatiap-tiap uno-uno piapan jari namo long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala limbang amuna indua magtiaun. Sebab bang usuk saja piapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu di tumautin manusia. Demikian bang babai saja piapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian di daisat tumautin manusia. Sa kakawasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piag limbang-limbangnya ini. Dan naman habinatang luwa labina in manusia piapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasabab yan timaut in manusia hasabab sin dua limbang ini amunin usuk iban sin bawai. Na long sin Allah Ta'ala murah-murahan amu in piapan jari sin Allah Ta'ala in manusia yaun atau kan amu in dua piapan jari sin Allah Ta'ala yaun na murah-murahan in kamu bang man in sila atau akan makatumtum fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasabab yan mga katautay manguran agama Islam. Biyan na kaya riwayat Imam Ahmad ibn Imam Muslim. Hadis kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bih qarinuhu minal jin wa qarinuhu min malaikah. Qalu ya Rasulullah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya walakinna Allah a'ani alaihi fala ya'murni illa bi khair. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairun long ni hang sulab manusia piapan jadi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala buat malengkan kewakilan saja sia au limbangnya. Mamasasa na in manusia in limbangnya jin atau akan piapan jadi dari sin Allah Ta'ala in limbang na ini malaikat. Long sin mga sahabat na ngasubong bang biak katok na inu-inu. Long sin mga sahabat yaun, ya Rasulullah, hatinya sampai ini kau bang bihat to. Na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan in aku au ndai sablimbang ko. Walakin Allah sumagawa in Allah Subhanahu wa Ta'ala tiabang ni aku doon amun dihilan ni aku limbang yaun biana sin syaitan fala ya'murni illa bi khairin. Tiabangan sin Allah Ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu in wiyakilan sin amu in long tabihan iban atawakan limbang amu in syaitan. Adapun hasabab sin panabang sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syaitan wala nang daaki pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa amuin
maksiat, adapun pakarayawan saja. Hadua yang riwayat bi anak Aisyah radhiyallahu anha, walakinna Rabbi a'ani alaihi hatta aslama. Sumawawalong niya in Allah Ta'ala tiabang niya ako sampai saja longin syaitan niya nakapag-Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihan amuin pamarihala kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in manusia nabangaon manusia bihan law niya magdaawa ingin hawa baran niya inlimbang niya yung syaitan nag-Islam doon hagin hawa baran niya atawakan daray arakalin niya to den hawa nafsu niya atawakan wairun na to piyapan jarisin Allah Ta'ala amuin hamanu siya doon din ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaitan doon nag-Muslim atawakan nakawa niya nag-agama Islam. Dan hasabab yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Demikian in Allah Ta'ala biyaitan na kita ayat niya. Amu in manusia tiap-tiap aun limbang niya. Dan akan hajin atau akan hamalaikat. Longsin Allah Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala wairun law niya hikakabtang atawakan bisara. Sin tiap-tiap manusia yaun buat malaikat inyan hisulat sin Allah, hisulat sin dua malaikat. Hisulat Tuhan in bisara mo. Minsan panbiadinin pagtapok mo pamanusia. Lilimot mo intay manghud mo tumtuma. Bang aunda famaracaya mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala subay mo ini aniwan. Karena bang aun pamaracaya mo pag-iman mo fa Allah Ta'ala atawakan nagfaracaya kau fa malaikat yan mimikit hajasad mo atawakan yan hatu ulawa mo tanto bang amin ini pia paracaya mo atawakan biyunnal mo mahunit kau makahinang sinlangga syarak fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bang mo yan amuin tiutumtum in ikaw aun iban minsan kau hakasisipukan mahunit kau samkya tumtuman mo indua malaikat yan kay mo miyamagad magsusulat sin hinang mumangi atawakan hinang mumarayaw. Adapun in manusia bang wairun pamaracaya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala minsan tuan yan haka halom sin kauman niya atawakan minsan doon na siya kakitaan sin kampung niya atawakan sin mahadjana atawakan wairun pakialam kan niya in ma'siyat biya sin kahantang in tubig bang siya uhon inumun niya bihatu in hawa nafsu niya sabab wairun pamaracana fa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala niya tiyumtum inseon on iban niya na mga katawte mangura na agama Islam ini subay na to aniban bang in kita niyo naguwal dapat iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in syaitan lando in panasat niya haipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya nakatuktani. Pagka in syaitan atawakan injin nasabot na to sabab in mauduk sin kita niyo amo in mga lawang susuran sin syaitan pamanusia. Ayaw mo pikila atawakan tiatali mo in lawang sin syaitan halawang sin bayi mo sadya. Atawakan hatandawan sin bayi mo sadya. Adapun mang in manusia bang aun panakaubihan aun waktu hababa saum lumabay demikian in syaitan bang lumabay ron hajasad sin manusia di pagkalimatahan niya tumagha na sadya mang may tasya makahinanghaon so rin hasabab yan
bisarahon na to maniyo hatungod sin parihalan namon syaitan. Hayin atau akan hayin piapan jadi sin Allah Ta'ala in syaitannya. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa khalaqal janna min marijin min nar. Piapan jadi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in jin. Dain amuin kayu wairun asunia. Bimakna amuin punud yaun. Kayu punud wairun asunia. Karena bangin kayu yaun aun asunia mataud asunia. Bangkau ibarat nagtugna malugay maluto. Ada pun bang amuin biasin kahantang lara sin gasul yaun. Bang aun lutuon mo hangkaray daun maluto na magtuy. Nain jin piapan jadi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kiawa sialong na nun hawon amuin den ha kayu wairuun long sin bahasa amin lakablab niya long sin siamal na rin ha sabab yan injin siya na amuin hi iblis laknatullahi alayhi. Longsin mga salafus salih hawala palong na injin atawakan in syaitan hi iblis way amuin hi iblis wayrun pa sa nagmasyat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingan niya hi ajazil ang kanaton bang aun anak mo usuk-usuk na ayaw mo nga ni iajazil. Sabab in syaitan atawakan ni iblis awala pa sa nagmasyat fa Allah Ta'ala ingan niya iajazil. Bihan. Kato, long niya bihan malingkat ingan dalong iajazil. Namang nato kaingatan in iajazil, syaitan, iblis. So ay nato etulakan in bang aun anak sin mga longta in mga kausugan atawakan dua maglaki binibihan. Narin hasabab yan mga kataw tayo manghuran na agam Islam. In iblis, banghaluga, in makna niya, atawakan banghaluga, man la khayra indahu. Wairuun law nabihan kawakan mukarayawan. Nang kanaya ko magngan kan iajazil. Bati iblis wairun kawakan mukarayawan kanya. Kangian saja. Dan katan parkala. Dan naman hapag-usaha. Dan naman hakabuyanan mo dunya. Atawakan uno-uno na di iblis bihanin hinangnya. Kung waktu manasat, wairun karayawan maka mukanyaon. Iwan damikian Maita atawakan ka nuhi iblis laknat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hi iblis hawak tuman lianat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin Allah Ta'ala diaknya in mga malaikat. Pasujurun kan Adam. Buat malingkan hi iblis. Laknatullahi alaihi wala siya simujud. Hangkan mataud ayat haparihalan amuin hatungod kan iblis. Amun ni iblis pasujurun kan Adam atawa kanin mga malaikat pasujurun kan Adam. Siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Baqarah ayat katluan tag-upat. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Den hasabab yan mga kataw tayo manghuran. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatatkala long niya nagparman in Allah Subhanahu wa Ta'ala pamungkaw ya Muhammad amin piapanjari namo. Wa qulna lil malaikati
Piamong na mo mga malaikat. Mga malaikat. Sujud ka mo kan Adam. Pasujurun in mga malaikat kan Adam. Illa iblis. Buat maling kan iblis. Laknatullahi alaihi wala siya simujud. Wa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nagmari siya. Ampain Allah Ta'ala diak na in mga malaikat sumujud kan Adam bukun karena amin sumbahun. Ada pun panghormat sadja kan Adam alaihi salam. Ada pun hi iblis nagmari timukas in unia wala siya simujud kan Adam alaihi salam. Sampai siya ini nagmari siya iban sinti makabur siya fa Allah subhanahu wa ta'ala din hasababan din hamanga sila din iblis din hamanga uno simusulang hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasabab yan mga katawte manguran na agama Islam. Bang inmano siya diaksin Allah subhanahu wa ta'ala sujud kamu kaku ay pag-ibadat kamu marikaku ay tunay kamu sinsambahayang hatat kala in ikaw nagmari hatat kala in ikaw nagtakabur fa Allah subhanahu wa ta'ala tanto in ikaw yan hammo ko rin ha mga panubuhi iblis laknatullahi alayhi. Mga umat Islam, mga katawte mga orang ko agama Islam, ayaw kita niyo makawa sin pangaras nga si iblis kato taniyo. Insyaallah ta'ala makasudda kita niyo amuin kamat tunan sin mauluk sin kita niyo insyaallah ta'ala. Pauwos doon mayan long sin Allah subhanahu wa ta'ala unong insabab may tayo iblis wala simujud kan Adam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Sampai pakahinakusan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya iblis mayta mo pialangan atawakan mayta ka wala simujud kan Adam. Sinin ikaw piapanjari kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hakakawasahan ko atawakan hakatinggihan ko. Pagkos in ikaw nagtakabur ko fa Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw nagdaraawa ka in ikaw mataas. Kuno insan mong iblis laknatullahi alayhi. Long iblis long sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala pamong sin iblis in ako marayaw dan kan Adam karena in ako piapan jari mo rin hakayo in Adam piapan jari mo siya din halupa. Mga katawtay manguran haagam Islam di maawahi iblis saukat na siya piapan jari rin hakayo in pangan na niya mataas na rin ha kan Adam. Batlong niya hi Adam piapan jari long niya siya rin ha lupa. Amuin lupa paggigikan long niya bihan sin manus siya. Na inakulong niya piabid da sin Allah ta'ala din hasawabin hang kanak wala simudud kan Adam. Bihato yung pamaham ng iblis. Ampain kayo mga katawtay manghuran inyari delikado karena in kayo bang kapasalan mo na maglaton in sunog. Ada pun in lupa bang nato talion doon magkabuhianan in manusia
Bang dia mga tao kimba mag-uuma sabab sinha supaya makakaon sila bukun saja in jasad nila makakaon sampai patawro kaing bihan amuin tungod sin lupa. Adapun in kayo sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang langi kato bang sa upama kamu matug na hungin in kayo yan karena in kayo puntara. Dan hasabab yan mga katautay manghurahaya kama Islam habihat tu indawa iblis saukat na siya piyapanjari dan hakayo longsin Allah Ta'ala fakhruj minha fa innaka rajim gua kau longhi iblis laknatullahi alaih mang dia kato ikaw rin dihay ni wayron lagi mo karena in ikaw yan rajim kunin maanas na rajim ay fa innaka maturud min rahmatillah ay in ikaw yan malayo kau din rahmat sa Allah subhanahu wa ta'ala di maawahi iblis ang pagyamungan sa Allah subhanahu wa ta'ala guwa kau rin dihay ni na in ikaw yan malayo na kau din rahmat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasabab yan mga katautay mangranhaya kang Islam in Allah subhanahu wa ta'ala biyaitan kita hasupaya in kita niyo di maabi-abi sin iblis la'natullahi alaih karena in Allah ta'ala biyaitan kita inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala inna syaitana lakum adu karena along nasabun na to din syaitan yan puntaran niyo na hinangan ni puntara yan hinangan ni puntara in iblis bihawon kato kailo biya bagay-bagay na sinmanos ya in iblis aun waktu kawakan mo magpakita na iblis bihawon ang pain na kaunayad to kaya tumtuman ko sibi pa ako bang magbang na inha masjid dito ka mo hagim ba banglong na magbang na ha masjid in mga kainan in mga kabataan sibi-sibihan magpanayam amin sumod na in magrib papauyon na in mga kabataan pabay batlaw niya in mga iblis long nebihan magdaganan sakat na kamu pabay supaya kamu di marugtong long na iblis bat magbang tumala long na dumagan hi iblis aun kabunnal niya hi iblis di siya mabaya amuin karunggan din kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya bihan mabaya biasin amuin hinang natubihaon dumungog umatod arakalaon din kato tanyo ayaw na kita niya magkita sin mga yan pindahan kailo in registration pa music pindahan kailo in TV pa mga amuin pagkitaon sin mga kababayan kaibanan tumagna dahin sin puas magrib sampai mapatungaan do magkita saja sin mga artista sin lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaw mag-idol sila hanggang na mga kaanakan nila bagaon kakitaan bihan badyo bukun na mapatutsulugon bihan sin kainaan sin muslim bangway ni kapami sumukat inanak kan ina niya pinatawakan kan ama niya long niya na ama atawakan ina bihi ako long niya amuin badyo long niya mga kanda pokwang yaw bihan sabab sinlasan niya anak na nabihan
Narin hasabab yan mga katawte mangurun agam Islam. Subay raisab hakita ina atawakan ama bang awan anak subay tarbiyahon na to agam Islam. Narin hasabab yan hi iblis la'natullahi alaihi di mabaya habya mga hinang nato ini. Adapun bang in manusia kimikita na yaon amuin mga drama yaon na iblis kairo yan na kimikita kan niyo raisab. Amuin kikita niyo ni iblis na saan? Ba't among biyaha parkala na ito ni wayro ni iblis tindihay ini? Arakala yung mga kakikira niyan imundaw-hundaw. Sasatun bihan manasa. Longhikuan magliyaw sa jaon. Ipalong niya humundong. Narin hasabab yan mga katawtay manghuran. Bang inmano siya. Di nasabihan dumungog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala damik kanin siyaon denday sarwa siya panuhi iblis la'natullahi alayhi. Narin hasabab yan mga katawtay manghuran haagam Islam. Mari hatungod sin parkala karena in maudubyot ang high screen sin TV yaon na lalabayan sin syaitan maun pamano siya. Diha ini kitaon na to arakala wala kita niyo atawakan wala kaya na naman sin kita niyo yaon na hati mimikit pajasat sin manusia atawakan pabaranta i-iblis nakasud nati yon ha baran sin kita. Muna amuin lawang lalabayan hi iblis la'natullahi alaihi bang hawak to in manusia amuin pagnganan al-ghadab dugalan doon sumudi iblis bang in manusia dugalan na natanto hi iblis yan na siya rin doon haon nagawa na sa hi iblis bang sa dugalan na sabab in manusia mang di makaon tiyo in makaon niya wala siya kapinan habay karena in siya yaon nagpanawan sadya na magdugal ihantakin mga alay bagbawon magjuro aun waktu binasaw nin ina pamungungan nin ina makita wala siya kapinan narin kan niya resab ang kan siya wala bihan kapinan na pagpanawan sa dyan hinang magagad magambit sin mga amuin bukun halalkan niya magdugal atawakan bang biya mga maglalaud bang mayroon makanya mga ibukit inbingit long niya busit bukun saan tuan busit sabar na sadya kaw arakala na wala pa ito biya mga kialukis kayo mo atawakan bukun patusukod mo sabar ko nabang paunon min pagdugal tanto ini ikaw yan nakasud na iblis yan hajasad mo ang kanayaw ko dugalan sibu dahin aw ni ban sinuway sabar ko fa Allah subhanahu wa ta'ala kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mano siya waktu siya dugalan tanto siya pa yung sumukmon kayo mo. Minsan ini kau wala pa kau diugalan nito mo nit na sumukmon kayo mo. Karena inagbos mo biya mga waktu biya mga makabuga. Lalong sin Allah subhanahu wa ta'ala فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Lalong sin Allah subhanahu wa ta'ala dan hasabab sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mahanunut kau kanila ini address pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa latong marikatu tanyo bangin ikaw in kaunan mo in pangatayan mo matukas kau
atawakan magdugal kau, tanto wayron yan sumukmaon kayo. Amo pa ka, in kampung mo tay manghud mo. Bang hawak to ini kau dugalan, maguyan din kayo. Mahunit kau suukan. Bang inhinang mo magdugal na sadya, i-iblis kuyagan, karakala magpula na sadya rin, magpula rin doon halong hadya sadya. Dan hasabab yan mga katautay manghuran. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan niya kita. Atungod parkala di kau dahakon magdugal. Karena in magdugal yan, amo yan in susuran sin syaitan, pajasad sin manusia. Kaya riwayat Imam Bukhari, hadis kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, 'allimni shay'an wa la tuqsir 'alayya la'alla ahfadhu. Qala, la taghdab. Faraddada dhalika miraran, kullu dhalika la taghdab. Hambu kusog miyon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin hambu kusog ini, 'allimni shay'an. Artinya hindui aku. Hindui lang niya ako. Sin uno-uno na farkala. Atong sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo sadya patawran. Karena bang patawron mo, di dayan marasin utok. Sa inot-inot. Angkan in pagpangadji atau akan hapagtuntutan ilmu, di mo yan makawakatan sa inut-inutun singgitan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mo mapangadji ang kaadlaw, parwa adlaw, patu adlaw, di. Adapun suay magkalagihan kita sabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akamu hajaman na tubihaon, mangmanin kamu di liswan, umatud marikamu, but aun din kaibanan manusia na bang biya mga biya kamu ini na di maka-stylean. Bukong biya sinamuin kaibanan Muslim umatod ha mga artista yun na mag-stylean, namun natin simuran sin manusia bihawon. Na, din hasabi belong sin hamu kusog ini, ayaw mo sa jalong niya patawra. Hindu ya kwa supaya long na mahafiz ko atau akan memorize ko. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ambok datuan kalima. Ayaw ka nung nabihan magdugal. Long sin hamuk sahabat ini biya makulit bang ibarat ka bang biya kato. Long nabihan na biya balikan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangasuon niya na la taghdab. Hati Nabi balikan namun natin samin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuk taw na nga sumuyaon la taghdab. Ay bimana bang in manusia maun in pagdugal niya tanto tuan minsan sa nihama niya suntukon niya rabang mayroon makapin kanya kakaon. Mahunit na sabihan makapangadji. Mahunit na siya minsan tumunay sin sambahayang karena iyaon din doon in syaitan. Iyaon in syaitan din doon mimikit pabaran niya sabab in siya di rugalan. Ang kanabang in manusia hawak to siya dugalan in makapung kanayan amura in tubig. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya, innal ghadaba minas syaitan wa inna syaitana khalaqa minan nar. Sabun na to din pagdugal yan din ha hinang sin syaitan. Sabun na to din syaitan yan piapan jadi seren hakayo. Na wa inna ma tudfi'un nar bil ma. Na in kayo wairun makapung duwain din kanya wat malingkan tubig dakan tubig din makapung kanya. Tubig. Nabang in manusia yan hawak to siya dirugalan. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila bang in hamuk din kanyo long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kau dirugalan pagwuduk kau karena in syaitan yan
Piapan jari seril hakayo, in kayo wayroon makapung kaniwat malengkan tubig da, na bang in ikaw, bang sopa may in ikaw dirugalan pag-udo ko, pag-air ko. Bang ang marapat panambahayan ko, minsan dakman 2 rakaat. Atawakan mamungkaw, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena yan sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narin sabab yan mga katautay manghuran. Amuyat to biya mga maniyok tiulilayan hatungod sin al-ghadab. Amuin sumud in syaitan awak to in manusia dirugala. Ini karuan niya asyahwa. Amurin syahwat. Syahwat sin manusia. Hi iblis doon siya sumud. Asyahwat sin manusia. Min awsa'a madakhil syaitan ila nafsi al-bashariyah. Amuin tiluagan atawakan susuran sin syaitan maun pajasad sin manusia. Amuin syahwat yan uno bianas syahwatul batan lit-ta'am. Amuin manusia syahwat niya hapagkaon. In manusia minsan amuin bukun na halalkan niya, halalun niya na. Kaunun niya na. Sabi sin syahwat niya mabaya siya kumaon. Mangwayron na kabakan niya halal. Doon na in manusia tiranan makabak siya amuin langgal syara fa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain hasabab yan mga katautay manghuran. Mangin manusia kimaun siya hawayrun na hayalal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala na in manusia yan in syahwat niya kiasuran na siya hi iblis laknatullahi alayh. Hinikaruan niya wa syahwatul farj lil jima'. Syahwat sin manusia haaurat niya hapag jima. Ay manusia jumima na kailo. Tabi ara kumain magzina na. Haway habukon na atawakan magjima jumima na siya habukon halal kanya. Subhanallah. In manusia bang di mapupo niya in syahwat niya doon mo kakitanin manusia. Umambit na anak sintaw dahon pakidkid, dahon mga pawaksaum, dahon sumud sini, pakatan, binaybayan amuin, wayrun ma, longsin basa disturb kanila. Yaon ha mga hadisin mga, hakidkid sin mga plaza piercing yaon. Tumambay kalalas nila na. Di mo na mapinig. In Muslim iwan sin mukun Muslim. Magtambay rin nun haon. Magposing din sin mahinat sampay pamahapon. Magpakita sin mga style nila. La hawla wala quwata illa billah. Kumita sin amoy kataan mano siya maglalabay. Luwa na bangon kakitaan nila biya namin longsin bahasa amoy kasusuban nila. Abon amoy mata nila na magkulap. Longsin biya mga amoy bahasa biyahon. Biya mga long niya amuin longsin kwan biya mga paborit ko yaon. Longsin hang kataw minsan long na ako biya torisa. Na tumambay ha mga kiddan. Yaon na in bata, yaon na kailuin malaas, amuin mga malas, pag iyanon, langin pato na din nasir mag baho na lupa. Umangot pa mamaya-maya. Minsan, di naon talangon. Narin hasabay ben mga katautay manghuran. Bangin mano siya di niya parehalaon. Inang syahwat niya, wari a'udzubillah arakala amunin para sababan hikahinang niya amuin
hikapagmaksiyat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatu niya amin syahwat, susuran at awakan, amin hanila yang tungod sin syahwa, wa syahwatun nafsa lil mal. Amin syahwat sin manusia, hatungod sin pag-arta, hapag-usaha, amuin kabayaan niya, aw nasin niya hanggatos, atawakan hang kamilyon, mabayak pasabihan may ng 2 milyon. Bang inusahan niya kayo sikad-sikad, long na di ikausan magsikad-sikad, na umangot parugay usaha, amuin long niya biyan magkasinan ako magtoy. Biya magdararang sinamuin, pagsagaw sin pulis yan. Tanaka di tanangan, kaya nga tandasin mga kaibanan. Yung mga halong kaman na mo yun, hiluhala. Magkabuga-buga. Bang magsud na biharin pulis na, dahiton ko mga aon dapat. Sabay ita, usaha nila bukon na hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabayaan nila, matawad sin nila. Matawad amuin, mapondo nila bihan. Den hasabab yan mga katawtay manghuran. Bang inmano siya, di niya parihalaw nin syahwat niya, tanto inmano siya, doon dahil siya makawa. Amuin, hipag-usaha niya, inusaha, bukon na hiyalal ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den hasabab yan mga katawtay manghuran na agama Islam. Amuyat in parbahagian, hikarwa, amuin syahwat sin mano siya, amuin lawang susuran sin iblis la'natullahi sahwat sin manusia. Adapun bang in manusia di niya parihalaon. Amu in sahwat niya nawari auzubillah arakala makahinang siya amuin mga siyabot na tuhain mo niya. In manusia damikyan bang amuin na agarun niya hawa nafsu niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah. Amin malawang na inmano siya, sisi amin magad siya, hawa nafsu niya din haduway nga hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inmano siya, agarun din hawa nafsu niya, di agarun ikabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dan to inmano siya, doon na siya makaba, amin parkala, amin hikalatnat ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang mga katawtay manghuran, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhsha ala ummati mudillatil hawa. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kabugaan ko lang nabihan doon ha ummat ko amuin malaw na sila sin hawa nafsu nila. Bila sadya in manusia nalaw sila sin hawa nafsu nila, hapag-usaha bukon na hayalal sin Allah ta'ala. Kumawa na sila limbang nila amuin wala hihalal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa rin hasawab yan mga katawte manghuran agam Islam, subay na to ini aniban, hasupaya in kita niyo maon in ulong rida katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhika to niya, amuin lawang susuran sin Iblis la'natullahi alayhi nun pabaran sin manusia hikato ni amunin al-ajala. Amuin hinang us-us. Amuin wayrun kahanungnung niya. Wayrun tuma'nina niya. In ajala inyan din hamanga hinang sin syaitan day sa damik yan. Hanggang lo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni min Allah. In pag-us-us yan inyan din hamanga kakahinang sin syaitan. Na adapun in pagkahanunong atawa in pag amu in pag hanunot sin manusya inyan din hamanga kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in manusya doonin manusia makawak siya rin hamang dusar kula atawakan nusa farkala fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa amu hindi niya pagkalimatahan
Sabab sin pag-us-us niya. Sabab sin amin pag-us-us niya yaon, di niya nakaingatan inyaon, den ha kabayan pa ka sinallahu ta'ala atawakan mo po. Narin ha sabab yan long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarun nas alladhi yusriku fi salat. Qalu ya Rasulullah, kaifa yusriku fi salat? Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangingi na long na manusia. Sangingi na manusia amuin manakaw sila hasambahaya. Na mga katawte manghuran ha agama Islam. In panganan sin kita niyo in panakaw tabi ara kumanyawon amuin sin sadya pagkawaon. Atawakan motor sadya in pagkawaon. Atawakan serpon sadya pagkawaon. Na inyad to mga katawte manghuran busarakul di sa Allah Ta'ala. Ada pun sangingi pamanusia amo na in manakaw sila hasambahayang nila. Nalong sin Nabi mo, along sin mga sahabat, ya Rasulullah, biadin law na hikatakaw sin manusya ron hasambahayang. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Amo hindi nila jukupon in pagruko nila iwan sin pagsujud nila. Amo in ruko wairun tumanina niya dami kay sin pagsujud niya. Ay nun na rumuko biasin kanta nga mo in pagtiktok sin manok hakakaon niya. Naluwa labi na biasin mga bulan Ramadan. Amo in manusia bangha tungod sin tarawih atawa kan hapag ibadat magbiya na magsambahayang us-uson nila na bang amo in tawlisuan mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu minsan sujud malawak sinabihan karena sin pag-us-us nila. Narin hasabab yan mga katawtay manghuran insangi ngi nalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mga sila manusia amin sumujud amin tumunay sila sin sambahayang hawairuon nila wairuon namin kahanunong sin pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. So rin hasabab yan in panganal nila in sambahayang amin manusia bihatun hantang niya in panganal nila in yaon ibadat biya sin kantang ibadat amin biyahin ng nila sunnat sadya. Ada pun biya na sin sambahayang in nyari wajib amin rukun sin Islam hikarwa niya amin maharga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan mga katawtay manghuran amuyat to damikyan hinhikato lawang amuin amin pag-us-usin manusia. Bukan soy paulon na to inkahanunot dahil naman haymumungan dahil naman amuin long tabi hanapagpanaw bukun ko biasin pagpanaw amuin tabi ara kumanyawon kaya hubaran sa panaw kaw amuin lamalamot amuin aun kakitaan kay musin manusia amuin pangaddatan marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan damikyan in ajala in pag-us-us doon day sab sumud hi iblis laknatullahi alay. Narin hat in hikaupat niya mga katawtay manghuran amo na al-hasad pagjangki namang in manusia aun sifat niya biasin nga sin hasad tanto inyan kiasuran na siya hi iblis laknatullahi alay. In hasad yudfi'u nur al-aqli wa yu'mi hadd al-basira. In hasad yan hikapong sin sahaya sin akal sin manusia hikapong sin amin sahaya sin akal sin manusia ay bimana in akal sin manusia on sahaya ni aun bang in akal sin manusia yaun in akal niya pianali ni hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala
In akal niya, yusal niya magbasa sin Quran. In akal niya, yusal niya magdungog sin nasihat. Wala niya in akal niya piyang dungog fitna kat tumari. Piyang dungog sin amuin mga music atawa kanuno na parakal amuin di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan mga katawtay manghurana kami Islam. Bang in manusia, in akal sin manusia, wayroon na sahayan niya na in manusia, doon na in kaingatan nila, maingat na sa labihan umakkal. Akkalan nila na intay manghud nila, akkalan nila na in manusia. Sabab larak na inakkal sin manusia. Na mga katawte manghurana kami Islam, iban in hasad yan, butahon, iban mamutaray sabhaw no, hapangatun. Hapangatun. Na rin hasabab yan, atungod sin hasad, inyari, in hasad, bukun hamanga sila tao amuin politician, hamanga sila amuin duwaing bangsa, atawakan ordinary manusia. Adapun in hasad, in kamatauran niya, doon hamanga sila tao tagapanghati, hamanga sila taga-arta, hamanga sila tao kawasa. Na rin hasabab yan mga katawtay manghuran. Inyari subay na tutod aniban, in parkala ini amoy nin makabuka. Karena in manusia, puspos na siya rin magjagat, sin arata niya. Puspos na siya rin magsadaka, puspos na siya rin mag-ibadat, sampay kaylo in tuktok niya nangaluman na. Sampay in pungot niya kaylo himaba na pag-ibadatan. Sa iyaon masi-masi indaghal niya tutuwa sin hasad sin jangki. Narin hasabab yan mga katawte manghurana kami Islam. Hangkan law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitan kita, papahalion kita. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di siya magkaptangan hawa nafsu niya, di siya magkaptangan namin pipigil-pigil niya sadya. Lang sin Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya magkaptangan hawa nafsu niya buat malingkan wahi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangmamay takatu tani wayrun pagdora jumatu yan. Bukun biasin pamayta sin manusia aun kaiwanan puting atawakan aun waktu bukun munna. Narin hasabab yan mga katawte manghuran. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-amay-amayon kita atawakan pahaliun kita parkala ini. Sabab bang in manusia nagsisipat sin parkala ini, tanto kailo arakala magsusun siya dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali kau hapagjangkian, ay anib kau hapagjangkian, layo kau hapagjangkian, paanibon kau, palayuon kau haparkalasin pagjangkian. Karena long na in pagjangkian, kumaun sin karayawan. Kumaun sin karayawan, sin ibadat sin manusia. Hapag sambahayang mo kaunon niya, tungba sin amin pag-ibadat mamun sambahayang niya. Hapag puasa mo, hapag zakat mo, hapag tulong tabang mo, hakatan, parkala, kagausan mo, long mo inyaw ibadat na ho, ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Arakala, bang in ikaw nagsisipat sin parkala hasad, tanto tuan, baalos da in parkala amo in mga piagsarak ka mo in sambahayang in katan, ibadat mo po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmay tayo in jangki. Nasiyupatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayat, in hadis niya, in hasadyan kumaon sin karayawan, biya long na sin pagkaon sin kayo hadok mul niya.
Kita ni mga kataw tayo manghuran in kayo yan. Landok makamula in kayo. Amuin iblis doon siya piyapanjari. In kayo minsan pa biya din hipagdungol mo mon kanya pupurun niya. Minsan pa pilatrak amuin hidungol mo kanya pupurun niya. Bihat tura mga kataw tayo manghuran. Bang aun jangki atawakan hasad sin manusia. Hakatu tanyo. Aun waktu makawakaw haparkala amin manusia nagsisipat parkala ini. Aun waktu makaatod kau makadungog kau amin manusia nagsisipat ini. Jangkihon sin manusia bang aun ilmu sin hamuk tau yaun. Bang biya mga aun parkala mag-uusaha tay manghud niya bihayan makausaha mataud karena insyaallah kerizikan sin Allah subhanahu wa ta'ala lawagan niya dan bang biya din hika layo niya tawakan hika kusin pag-usaha sin hamuk tay manghud niya yaun. Ini bang hatungod pag-usaha. Aun waktu kailo bang amuin dagangan niya yaun di wairun na magbayakan niya aun waktu hipapatay niya intaw yaun. Sabab saja sinjangkin niya. Sabab sinjangkin niya karena darat jasad sin manusia yaun. Tiubuan na siya jangki karena yaun hi iblis nimikit harag hal sin manusia. Atau akan hapangatayan sin manusia. Narain hasabab yan mga katautay manghuran. Ada pun demikian aun waktu jangkihun sin manusia bang aun ilmu sin hambuk tau yaun. Bang aun ilmu sin tay mangud niyaun dihilannya fitnah. Bang dia aun kamali tiuk-tiuk kailo bisara kabtangan dihilannya fitnah magtuih. I-post magtiwihan na mga Facebook hasupaya kakitaan sin tau kataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. In parkala ini mga kataw tay manghuran di makawasin uyong katawa manghatat kala in manusia nagsisipat sin parkala hasad minsan patwa biya diin in ingat mo maghimumungan in ingat mo magmuhadar atawakan hapag hailmu mo atau akan minsan pa kau nag-graduate hay inhula hatat kala bang yan naman masi-masi in jangki hajasad mo dan to mga katautay manghuran wairun na puspayda sin ibadat sin manusia wairun na puspayda sin ilmu sin manusia bang hatat kala yun naman in awin jangki hamaran sin manusia bihan in panasat sin manusia bihan in panasat sin iblis ha manusia. Ilmu sin manusia dilan dia amin fitnah. May tabang aun hambuk daw magkamali bihayan. Di mo saya sahon. Di mo siya patuntuman. Bukun bihatuin alamat sin tao taga panghati bang aun parkala sibi-sibi bihan dah dihilan na fitnah dihilan na pasampai pakataan manusia. Mga katote mga hanaakam Islam. In hadis ini matampal katuk taniyo. In hadis ini hapar sin kita niyo. Sarta kaingatan na to in makna niya. Bang ini kau tawsuk kaingatan min makna niya. Bang ini kau iyakan kaingatan min makna niya. Atawakan unin bangsa mo kaingatan min makna atawakan ina madat mutan sin hadis. Samay tayo manusia makabakaw hapar kala ini. Karena sin hawa nafsu niya. Karena iblis yaun nahan hadaghal niya. Karena kabaya niya suwi sa sikat. Kabaya niya suwi sa jasen mataas. Kabaya niya suwi sa jakanekatan. Din hasabab yan mga katote mga agam Islam. Minsan pa biya diin. Biya na sinsambatan in ilmu mo mataud. Nahapal mo na in katloan juz in Quran. Nahapal mo na in mga arbaun nawawiyawn. In sahihul muslim katan aw waktu may memorize mo. Sa hatat kala bang in manus ya aun jangkin niya hadlaw kiamat ando kay maglaglaw in manus ya sinamin tutungwasan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narin hasabab yan mga katautay manghuran. Minsan pa biya din iningat ta. Minsan pa biya din arta ta amo in pagtabarok ta na hatat kala yaon naman kato in jangkita. Yaon na maunin hasad ta.
ando kailo makaulong in manusia. Makaulong. May tain manusia di makaulong. Nahadlaw kiamat, bukon biya sinhadlaw dunya. Maka bago ikaw makahinang kau sin parkala. Nalong sinhambo kina, bangsa pa main kawasan be ini, kabayaran niya bihayan. Bangsa pa magkampung niya bihan, marali pa mag-abi-abi bihayan. Ada pun hadlaw kiamat. Di na mga katawtay manghuran hayal ng Islam. Narin ha sabab yan. Bukon bihato impiang dakan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magjangki kita may parkala o abukun kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dia kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun hasad atawa kan amun long ta jangkion mo intaw ay amun long tabihayan uminggit kau kanya hadwa parkala. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnain. Rajulun ataha Allahu al-Quran fahuwa taqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Ana al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulun ataha Allahu malan fahuwa yunfiquhu ata al-layli wa ata an-nahar. Nung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnain. Amuin mainggit kau subay kau mainggit hadwa parkala. Nainyari diakat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papainggitan kau hadwa parkala supaya ini kau makasingot biasa namin pakinggit mo kanayo. Diadin amuin tau mui padarat sin Allah Ta'ala atawa kanin sayaun nagbabasa sa sin Quran, nagahafiz sa sin Quran, amuin hati-haban sin dum atawa kan sin adlaw. Nainya to subay kita amuin sumingot kanya, subay kita mainggit kanya, karena inyaun kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinangnya. In paghinang niya atawa kanin pagbasa na sin Quran, karena amuin pagbasa na sin Quran niya agad yung katan, amuin hukuman niya, biya na sin ilmu tajwid, katan niya to na inya to suway na to, amuin long ta, amuin pagbahasahon, pag-us-usan na to, atawakan paglumba-lumbaan sin kita niya. Inikarwa niya, amuin hambuk tao, aun arataan niya. Kaya hanugaharaan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala arta. Kailuin pag-usahan labay din ha amuin hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon amuin labay din hayaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biyaon katutan nyo, in kamatauran, amuin mag-usahan na amuin bukon na yaral kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in manusia amuin karizikan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na amuin long tabihayan nagnapa ka sila. Then naman hamuin hadu matawakan padlaw amuin kanugaran sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyato insuway na to amuin long tabihan paglumba-lumbaan sin tiap-tiap din katutan niya. Hapag basa sin Quran atawakan bang aun karizik katu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon kita ni magtabarruk hakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhi kalima niya mga katawtay manghuran. Al-bukhul amuna in kakuripot. Amuna in kakuripot sin manusia. Na in manusia, amun ini in para amun damikian para bahagian namin lawang atawakan susuran sin iblis. Pajasad sin manusia amun in al-bukhul, amun in kakuripot. Dan hamang susuran sin syaitan pajasad sin manusia amun in kakuripot sin manusia. وخوف الفقر وهما صفتان تمنعان من بذل الخير وعمل البركة ومن الإنفاق في سبيل الله وتصدق على أهل الحاجة. Dan hamanga amu inlong ta susuran atawakan lawang sin di iblis sumud pajasad sin manusia.
amo inmano siya mabukas siya kakuripot panagnan ikaruan nilong nabihan wal khawf wal faq amin mabukas siya mamiskin na indua ini amin kakuripot iban sin mabukas siya mamiskin nyari inyan sifat amin hikapagang nila dan hasabab yan mga kataw tayo manghuran in manusia tiranan siya makapagkuripot sabab sinamin mabaya siya mataw din pilak niya mataw sin niya pagbasahon ka to biyahon amon long sin long nila Stingless na Stingless mahunit amin luiton mahunit mabingkok narin hasabab yan mangsaw pa mabiya mga longta ang mga registration ni longta may magkalagihan may mga pagbayad di mga nanda patuan ni na magbayad sila ini namang biyak kanila ini longta bihan mararak na besin kamiskin nila ini nama di nila kabayaran administration ini namin samsel ko di isang sila biya lang tamang libre biya amun hinang natubihay ini di na rin hasabab yan bang inmano siya aun hidayat in pangatayan niya minsan in pangatud niya un parkala dakula atau kan sibi-sibi tabangon niya karena aun dunun in hidayat kan sa Allah subhanahu wa ta'ala na in parkala amun hikapagang sin manusia dan amun hinang marayaw iban sin amun hinang amun barakat amin ununa parkala hinang nila amin karayawan taga barakat long tabihan iban din hapag manapakan nila padaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tasadduqi ala ahli haja iban magnapaka atawakan magsarat ka sila rin hamang sila tao amin long tabihan maghajat amin long tabihan marhajat sila na rin hasabab yan inyat tumapatot subay amin tabangon amin man sila kailo kaya lugharaan na riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala tabangon nila amin mga naglulugto padaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila manusia amin lang tabihan in pagkaon nila kailo halom sin hang kaadlaw ataw akan pagnganan bang sila mga kaon lang tabihan aw malum sadya sila mga kaon bang long tayan na yalok nila suwayin mga sila manusia beriman fa Allah ta'ala ataw akan kaya lugharaan na riziki amo hindi sila bihan mga kaundon halom sinbay nila hingga subay sila mon mga pajalibiyaon na in mga amin mga sila kailo taw barhajat na di sila nakaon mon palang sinjalibiyaon di na subay resat talion sin hambuk tao amin kihanugharaan na riziki sin Allah ta'ala pikilon niya rin sabi amin tay manghud niya barhajat kailo dan hasabab yan mga katawte manghuran iban amuin wal khawful faqri iban intao aun kakuripot niya iban intao mabuka siya mamiskin amuin mga sila tao Stingless yan na mahunit nila na amuin minsan lang tadua pilak biyan ipanabang nila listahon nila yan listahon bangsaw pa sila magtabarro ha masjid mang sila man magtabarro hadaan at tawakan hatubig long ne nayari sulata ingan ko in haji long ne na kulong ne haji hini ingan ko long ne bihan dato at tawakan salit sulat kataan bihan hasupaya sini ka kanganan sunat tabarro ini katabarro ne kelong ko pilak da rin hasama bihan mga kataw te manghuranin niya ni bang in manusia minsan kailo amuin dua pilak bihan mahunit niya ikut halong sinborosan niya na inyan sifat na siya iblis atau akan iblis yan na nakasuod mong palong sinjasad niya na rin hasama bihan mga kataw te manghurad hangkan longhi Sufyan as-Sawri radiyallahu an laysa lisyaitan silah mislu khawfil faqri longhi Sufyan wairun long niya pakukusin syaitan niya in pakukus muna india mga almas bang biya kato almas atau akan bang biya mga kuan pudang
wayron po pakukus buat malengkan biasin amuin manusia mabuka sila hakamiskin. Mabuka sila hakamiskin nila yaon. Bimana bang intaw yaon long tabihan mabuka na sa hakamiskin niya natantuin manusia dunya intiranan hikapag kufur nila fa Allah Ta'ala tiranan in manusia amu ilong tabihan di na sila bihan may nga tumumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narin hasabab yan mga katotay manghuran mangin manusia aun na pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amu ilong tabihan mabuga siya kahilangan sin arta niya yaon misan nakmandua pilak patu pilak ipagtabaruk nila bihan pakabayan sin Allah Ta'ala na mangin manusia taga long tabihan kaya tumtuman din hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu ilong niya bihan ma nakasun sadaqatu min malin na amuin in arata yan tuan pagtabaruk na kau marayaw bang saupama ini kau labi-labi handana mataud barhajat halom sin sambuang gay nilong tabihan karena in pagtabaruk yan amu in pagsarak kaya atawa kan in pagzakat sin arata yan di yan hikakulang sin arata sin ikaw di biar ini nantang bang in manusia amu in pilaknya hikaunnya kaununnya sa jakatan bang aun marapat bihan kaununnya minsan arakala tuan in makahampit si armurah namuspusan na kau nami halom tabo mga hambuk jeep kagi kay lubihon mo na halom tabo yaon kaunun mo bihayan na inya tutuan munal subay na sa kitabihan namin di lang tasuko in jasad na adapon bang aun haniyat mo in ikaw karena yaon kau nagsisipat sin bukol ataw akan kakuripot na tuhan minsan yan dua pilak mahunit nga sa sambatan mahunit mo hikot na bang inmano siya along tabihan namin pagkaon niya arakalay niya to hibugit niya ra in pagtumong niya waktu madaan da in sasakatan mo waktu malarak da in bayi mo waktu dumaan da atawa kanuno-uno na bihan hajasad mo bihan atawa kan kaya pagmandahan mo bihan ang waktu niyan malanyap da ada pun bang in arta sini kau piag tabarru mo makabayan sin Allah Ta'ala amuray ini in nasuko mo dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuray ini makataw te manguran sarta di yan hikakulang di kakulang sin arta mo di narin hasabab yan mga kataw te manghuran suway palayon na to bang in manu siya nagsisipat sin parakala amin mukor na inya to suway aniban atawakan in mga parkala ini di kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in hikaunum niya amuna in al-kibir jadi lawang susuran da isab sinamu in manusia amin susuran sin iblis la'natullahi alaihi dunhaha amin pajasat sin manusia amuna in al-kibir amuna in pagtakabur ini sa lagu-lagu susuran pajasat sin amun susuran sin syaitan amun pajasat sin manusia karena in pagtakabur yan yakburu al-insanu ala ilmihi wa mulkihi wa malihi wa qawlihi wa fi libasin atawakan walidhalik walighairi longsin ulama amu in pagtakabur sin manusia tumakabur in manusia dunha ilmu niya tumakabur in manusia dunha ilmu niya biya din hantang sin manusia amu in tumakabur dunha ilmu niya bang in manusia kailo amu in kaya hanugharan siya ilmu na amu ini long tabihayan biya sinahantang sin manusia mang tanga na biya panghati di na biya
sambatan hipatuan kakukay na yaon bang sila bihan makapangadji na aw na ilmu nila bihan di nila kilahon guru nila. Ang pabunan mga katautay manghuran, katutan niyo mararata na kamo aun waktu makawak kita murid di nakilahon nila kayo guru nila. Aun waktu cekun nila na guru nila bang bihan so pamagkamali pagbasa nila bihayan. Dahil mayroon na to sa niya to na mo inlong tayo mag-check kita ha guru. Arakala ang kialupahan nila bihan. Arakala makayan kita tawakan makayan. Umiyan kita babaranta ng guru ini. Malitlong na in pagbasa niya. Atawakan aun waktu atapun nila in guru niya. Di na bihan amuin lingkaan nila na bang ang dapat. Di mamarahi lumingkain manusia. Habit di singguro niya sampai hamin tabi harap manyalong tabi na tukto singguro nila. Lingkaan na kayo. Mga katautay mga agama Islam. Inkaruruhan sin kita niyo. Sila inin subay na to amuin ayaran. Subay na to panginduan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in sila, wala sila bihan nagbagti. Amuin wala sila bihan amuin long tabihan si Murender haparkala. Den naman hamadrasa atawa kam habi ini tempat. Himihinang sila parkala hasupaya saja na agama Islam sumaplag. Hakataw tay manghuran. Amuin mabay humajat sin ilmu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to amuin sila ini in kita niyo biyahan amuin long tabihan haulihan nila. Ayaw na tumakat o timanghuran. In kaburuhan sin kita niyo. Sila ini amuin mangdahi katutan niyo. Maun pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katutan niyo. Saukat na makami muray sin amuin long tabihan. Taripan sin nahu. Amunay ni pagbansag nila. Long sinhamuk be ini, long sinhamuk biya ini, long sinhamuk ini, guru ko long na nakaw, nabi along na inakul biya, timas na ako long nabiringkan niya. Tuan, din sabab yan. Inyari subay na tuan, aniban. Tumtumun sin ikaw iwan sin ako, ya kau tay manghut ko agama Islam, amin kihanugharan sin ilmu sin Allah Ta'ala. Pagsarang sukur kau fa Allah subhanahu wa ta'ala nakatayong hukaw rin ha gurumu. Nakabulat kau rin hagurumo sabab singgurumo. Katoy mga kataute manghuran manghiama mo hiban hiina mo. Bang wala sila bihan nagmatuyo mon kay mo. Ihatod palom sin madrasa. Tanto. Amo pa ka alif. Minsan matang sin alif di mo kaingatan. Sa alhamdulillah. Alhamdulillah, ipagsanang syukur na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kaguruhan sin kita niyo masi-masi. Masi-masi naghihindo. Amin sa namuin. Long ta pamilya nila bihayan. Agon-agon mahunit nila hialop. Sa adapon. Piyak tuyuan sin kita, piyak tuyuan nila kita niyo. Na maita kita niyo bihayan aon kaibanan bang aon maka kaana ilmu. Makagaos ha guru nila bihan atapon. Din hasabab yan mga kataute manghuran min manusia ang waktu magkasa. Ang waktu in manusia magkalupa. Sibu da kau hibata-bata atawa kanina kalaas. Sibu da kau amu inak anak atawa kan himaas. Na ang waktu in kita niyo magkasa. Nabang aun kasaan sin hambuk den kato tanyo baitan na to. Bukon na to gura-guraon bukon na to amu ini parkala. Di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hasabab yan mga katautay manghuran. Bang aun na ilmu sin kita niyo. Ando kailo. Bukon in ilmu na to amun ipagbansag sin kita niyo sakat na kita niyo mengat magtasrif. Saukat na kita ni makamimores behini.
amo natin ipagbantog na to bukon. Adapon bang inmano siya nagbantog sa sinilmo niya, tanto mga katawte manghuran, insiyaw nagsisipat na sa hisipat hi iblis la'natullahi alayh. Karena hi iblis nagtakabur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasujurun siya kan Adam, wala siya simujud, dan hasabab yan insiyaw dan ha mga amun simulang hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hi iblis mga katawte manghuran, maingat. Batin ingat sin manus siya ang waktu di makasud palaw sin pangatayan sin manus siya hi iblis suran niya parkala uno-uno. Den hasabab yan mga katawte manghuran agam Islam. Aniran na to amuin parkala takabur yan. Karena in takabur amu ini mga sifat hi iblis la'natullahi alayh. Iban amuin lang tabihan wa mulkihi atawakan amuin kawasa demikian. In manusia aun waktu bang siabihan aun kawasan niya na di na kayo mangilahi. Di na mangilahi bagay-bagay niya. Di na mangilahi hata kampung niya. Di na mangilahi ay sibu pagkahin niya bang siya taga nakawasa. Bang siya barangay na, bang siya miol na, bang siya bugnol na. Di na bihan kilahon niya karena insiyon kawasahan na. Bang inmano siya, aun nakawasan niya, tanto inmano siya, aun waktu makapagmanda na sa paginhawa baran niya. Aun waktu makapagbayan na sa singkabayaan niya, inkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya nabihan amuin long tahinangon. Ngayon hasabab yan mga katawte manghuran, manginmano siya taga abihan amuin long takawa sa pagtakabur niya na inyan din ha mga sifat hi iblis. Din niya atawakan long tabihan sifat siya hi amuin long tahi iblis la'natullahi alayh. Iban ha himumungan. Inmano siya magtakabur siya ron ha himumungan niya. Inmano siya magtakabur na sabihin ha himumungan. Long nabihan maingat ako lang na mamisara kan kuwan. Ako lang napabisara habatin ako lang na maingat din kayo mo. Bihal, aun waktu makamakit amano siya. Atawakan inmano siya ang waktu makawakaw ha magtakabur siya rin doon ha tamungon niya. Magtakabur siya sa sakatan niya, magtakabur siya habayin niya, magtakabur siya habadyo niya, sampai pakuptian niya, magtakabur na. Kutmanin sa sakatan niya yaon, giusan niya rahati. Atawakan yung siyulog ngayon, bukod natin ikan niya, hamagulang niya, tawakan biyosan niya mga bagay-bagay niya. Usi pagtakabur niya pa. Mga sasakatan mihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngayon ang sabab yan mga katawte manghuran. In parkala, atong usin pagtakabur, atawakan may tain mano siya nakapagtakabur sabab amo impipigil niya ginawa badan niya insiyayaon mataas hasibusin pagkahin niya hanggang siya di makabur atawakan man nagtakabur sa paginhawa badan niya. Amo yato mga katawte manghuran kalau si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita atong usin pagtakabur. Demikian dinjari Subairatul ayaran. Langsin Allah, langsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Langsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di long niya makasud surga di siusiin manusia aun halom sin pangatayan na biasin lagu hangluk. Den hakatakaburan. Di in manusia makasud surga bang aun takabur niya halom sin pangatayan niya. Dia lagu hanglo
Dia din na baha mga katawtay manghuran bang dia mga bakul na intakabur mo. Di na pagpasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasabab yan mga katawtay manghuran. In parkala, in pagtakabur, din ha mga sifat hi iblis la'natullahi alay. Din hasabab yan mga katawtay manghuran haagam Islam. In parkala, nasabot na to in yaw, amon haindun, atawakan, nasabot na to, kain na yawon, atawakan sampay bihayawon, suway na to aniban, suway na to layuan, karena in parkala ini, ikamula, atiap-tiap, sulagan sin manusia. Nabang in manusia, ampay iblis, jimanji siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Jimanji inna ini iblis la'natullahi alaih. Amuin waktu siapa agwa. Longsin Allah ta'ala haparmannya pamuhi iblis. Qala fa'izzatika la'udwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Longi iblis, sapahan ku hakatinggihanmu ya Allah. Iblis kimahagad. Iblis kaingatan na Allah Ta'ala kawasa. Iblis kaingatan na Iblis kaingatan na Allah Ta'ala piapan jeresakan iblis. Iblis kailo iblis amu yaun si insia nakahagad insia piapan jeresakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapahan ko lang iblis tanto amuin ipon mo ya Allah, sasatun ko sila. Sasatun ko sila. Kataan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Buat malingkan amurain ipon mo kanila amuin ng ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga katawtay manghuran, ang manusia himihinang sinparkala ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan in manusia hakidjud kahibal na diha dunya. Bang in manusia himinang sinibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Bang waylun ka ikhlas niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto insya yawn na kawa na siya pangabi-ngabi sin syaitan laknatullahi alayhi. Nakawa na siya sin panasat hi iblis. Bila saja in manusia nakawa. Bila saja in manusia miagat kan iblis. Na mga katawtin manguran haagam Islam. Suway na to. Amuin kita niyo mag-ibadat. Ibadat na to. Sibi-sibi atawakan dakula. Suway paunon na to. Haka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia na nasabot sinhambok ulitura na to. Kaya na yaon. Siyabot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Walain Allah subhanahu wa ta'ala menyangdaki buat malingkan yaun amin semumba makikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ingkatan para kala hapag sambahayang hapag puasa hakatan ibadat po Allah ta suway laway maka-ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. So rin hasabab yan mga katawtin manghuran. Murah-murahan mangmalin kita niyo amuin halaw sinirida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban damikyan amuin himumungan sin kami atawakan ipatumtum namo mang saupama aun kimugdan inyetto den hamanga taufik kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mang saupama nakakasla atawakan nakasima apang dungog sin kamu atawakan din hamanga pagbasa na mo sin ayat sin Allah Ta'ala iban sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kayo kimuglan hapagbalis na inyadto arakala din hamanga amuin kadaif sin amuin panghati na mo sarta in kami kayo murid sin adya amuin long kabihan piara sa jamari iban damikyan bangsa upama ang kimugdan amo iting kawaon na to sarata bangsa upama ang kimugdan ang lukaylo
Aliban na ito mga parkala na sabot in syaitan, binasin sambatan, kung sinhambukuro na ito kay nayaon, yung syaitan, di siya magrida, hingga suway siya amuin, maabi-abi niya, atawakan di siya magrida, hingga suway aon yan long ka amuin, maranya, amuin undang kanon niya palong sinapinal ka jahannam. So rin hasabab yan, na ngayon kami kamaapan kanyo, iban sarta, mga kita niyo kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala, ang manin kita niyo amuin katan kakahinang sinkatan niyo halam sinkay ikhlas, halam sinkabuka po Allah subhanahu wa ta'ala, iban sinamuin katan ibadat na to manawat maslag yay masin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian pasurun kita niyo palang sinsurga niya doon halam niya tatap, iban amuin long kabihan katan iyan pun sinallahu ta'alain karudusahan sin kita niyo murah-murahan salam doa na sajaha mga kailo amay ni maatod atawa kanimong dong diaon kamu iban pakatan insyaallah subhanahu wa ta'ala subhanaka wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.